Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Ro'za balog'at parasidagi aqlnoq va jismonan xudashba ya'ni quvvatash budagi hoba Alloh taolo farz qilgan. Misol shimo pagoyiba mana sahariba xestanaton istamon dedi. Xestanaton istedi va namoza vaqtash yoki sahariya vaqtacha guzorondaman dedi. Rasululloh aytayku, tasahharu fa inna fi suhuri barakatun. Sahari kuneton, sahariba baraka has kutagi. Sahari naka dedi. Bomdod bilan xoraftamon dedi. Chim ushta kun. Vay hamir ro'zama doshtagan darkor nemi kutagi savol paydo bo'ldi. Ne, in xey vaqtda mumkinki shuma yagonchis naxirdagi boshaydi, yagonchis nanushdagi boshaydi agar xestan baravari. Dila xijilda kunet. Ba'ziyo mehezan sahariya vaqtda guzosh tarafdagi yak piyola obkati ro'zishini doshdan man hamir ro'zama do'ram kutda yak piyola obminishon. Vay un xil holatashon hamur ro'zishon hisob namushdi. Ob nanushdagi boshan agar danashon holi hichi naxirda nanushda niyat میکنن niyat kardam از صبح صادق تا فرو رفتن آفتاب رمضان روزش داشتن نیت کردم بگنده و هیچ نوع ننوشته نیت میکنن پیامبر میگن که رفع القلم عن ثلاثة عن الصبيان حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ یعنی که سه تا آدم الله تعالی قلم ببردارد. یعنی گودک هایی که تا بلاغت برسیدن و از مجنون هایی که تا عقل ششان جاش به آمدن و از خورفتگی بنده هاش پروردگار خورفتگی بندهش می‌بیند که وای به گناه ننیسته قلمش برداشته نیسته است تا که خسته نشه. بعد از خستگیش نهنگی سوالم جوابش چی میکنن؟ نیت کردن نمازوی هم بامداد قضاشون خوانده و ایرش به شونه کارشون دوام میدن.